Počeli smo sa termoizolacijom kuće da bi smanjili troškove grijanja. Međutim, nakon godinu dana smo primijetili da je se nešto smanjilo, ali su troškovi energenata dosta poskupili. Znači, poanta je u tome da su veliki računi bili mjesečni, a u konačnici nekakav obračun uvijek je bile opake nadoplate, koje mi nikad nismo mogli pretpostaviti kolike su. Niti postoji način da vi kontrolirate. Mislim, ispada da trošimo nenormalno, a zapravo nije tako. Dobili smo razliku prošle godine za plin oko 6.000 kuna. Ne? I to nas je potenciralo da jednostavno razmišljamo o nekom novom načinu grijanja. I čuli smo za jedan sistem koji bi nama mogao dobro doći. Čuli smo za to Daikin Altermu, ne? To je dizalica topline, da će se dosta smanjiti, plus toga da ima taj centralni sistem kontrole, da ja mogu u svakom trenutku znati koliko sam potrošio plina, struje, koja temperatura mi je. Kad smo računali koliko će nas koštati, koliko smo trošili prošle godine, koliko košta sada trošimo, ne, skoro 600 kuna ili nešto više razlika u cijeni mjesečna. Imamo jedan zajednički bojler, nema pojedinačnih bojlera. Znači, sustav funkcionira. Ja zapravo bila sam iskreno u startu malo skeptična, bilo mi je nepojmljivo kako mogu u kupaonici na katu imati toplu vodu, iz podruma, gore mi je bio bojler, ništa se ne rovari, ništa se ne dira i puštamo u pogon, jedanputa sve to funkcionira i sve radi, meni je to čarobno, iskreno čarobno. Pa ja moram priznati da sam osjetila veliku razliku. Kada se uključi, vi ste bez problema. Fakat je uredno, toplo. Kaj najbitnije, kod plinskog prijašnjeg grijanja bilo mi je jako problematično narihtati toplu vodu. Hladna, topla, ili je prevruća ili je prehladna. Sad mogu, kad god mi paše, smanjiti i toplu, i hladnu, i srednje toplu, bilo kak mi paše, uvijek mi je ugodno. Teorija je jedno kad pročitate u katalogu, a kako to u praksi funkcionira, mislim da ljudi bi svi trebali malo zainteresirati se. Ja smatram da je super.